ariko nayemerera akagira ati nabaha abanyamagabo basako ya kidefise basigire binaka mwenyo hamatama bwanyuma yo kumanya ngo banka yabo nemwe hasimirwa habwo kukoraje okurugera hari minister wa ICT na National Guidance ojwekirwe meya w'ururembo rwa Kanungu Town Council Godfrey Karabenda nagira ngo kidefise nemwe haziru kukoraje mu ihanga nyera kusima bembeze ba kidefise abo kubecho kureberaho kidefise omuri ya Kanungu nangoro mahanga John ne kwatomanya gwahigura munonga abo kukoraje abembeze ba kidefise mwe bari munonga tubasima abo gukora musyo nikimanyisa ngo capacity rero in both ebyo kugabaninga kugaburira handi kugira ngo twayongera kora y'amagoba beriho andi nicyo tukwenda ngo tuze kutapinga mu market ndijo ahero esente zitastamira gabusha konka tubase gumantu zigaba kandi zirikongera kutukorera amagoba mengi umubutumwa bwa minister bari umunsi ashabira abanyamagaba barkweguza sento ku rw'umusakweji okugumano beyuhuza ngo bazigarumbwire cyo baretero kushemererwa na no kuganyirwa mu banka yabo tukunde kweyihuza tuguze sente konka tuzigarureho kandi ubwire kugira ngo nabandi bagumize bazitware kandi oburungi bwa banka burungi bwa microfinancing cage no kugira ngo ya abantu batwara bakagarura hata abandi bone bashemererwa atire maka orukore byo bushubuzo muri district ya Kanungu agizire ngo hariho sente z'emishoro ezo mukuru wihanga yihireho ezabirene zishashurwa za sako kandi ngo abakidefise obwa hati barumuno bazikozesa kurunji baracira sente kandi ati nende batwine ka billion zikitano twayitsa mu bantu zibatwara mu roni mu bantu turaza mutaze kuyamba abantu mukura kandi kirungi bakugeza kushashura no gumakarira ari musamu challenges incheho turamwe kwasikaye no ne sente zamashani kuzahasi ngo abantu bagerizo bashashu 2022 katwine deposa anka 1.2 billion konkreti gikucinjira 2023 savings abantu twitwine sente zikungana 1.3 billion then wazan ka shares buriya katwine nka 2022 katwine shares nka 1.6 billion konka hati tujikucinga mwaka 2023 twitirimu 1.8 billion chedefise ekatanduko mwaka gw'2022 na nabantu nkaga na babiri konko bwa hatarumo abanyamagabo kenda amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred C and Justin ogwakikiriza gukora joint account no mukazi